Mapdiang supaya pibaro ki paralog ki parajor sajisen chakaneka channel kisawayom te paralog menta sajisen biangin ya pai ya kajing ya lakai FIFA Clubs World Cup kajing ya lakai haka group stage kala dap haka raw ko baar haka ba menta don satang kawe kajing ya lakai kaban raya artan mano ban ya rung sa raw ko bakat nreu ban mano ban hapsong janno ban lek paino sialaying te kumbalong menta haka ko ke video nga coba na pipi lapej haka ba ka kapor ka ba ka Inter Miami ka banya kai Persia ka Porto na kali itu ngala skaus air thot banga nang mut rai ba ka Inter Miami kan ba ka to ke kai kala hab ban phaying na ba umasi hab song jai no ban phay jalaying namar ka Porto kali ka klub ka baklan ba ka Inter Miami kali ka klub Amerika ka ba tiba bon na padang jung pipi TV laino tang hadin ba umasi ulat ban penyasa syaka henry kata komit walang akhirnya ban video hadin jung kata jingla kai henry kata komit ka Inter Miami kana penlengok ngan ya ka pertai da ka ba pelim sendonya ka Porto da ar la ka we ban menta ka Inter Miami kadon sau points bat don ka dan ka ba ar kam hadin jung ka Palmeiras ta kumbalau menta haka grup kajing ya kene bandrung sekarau kaba sekarau bakat nreu kadang ya haj ba habdang kisau teliki klub kata galong ka Palmeiras Inter Miami kadon masau points ka Porto kadon lai points bat ka Al Ali ru kadon si points kumbalong menta kajing ya kene ban ya rung sekarau bakat nreu na ka grup galong kabayak haj ba haka ba ka Palmeiras bat ka Inter Miami kadon masau points ka Porto bat ka Al Ali kadon marsi points ban haka jingya lakai ka bakhado ka Inter Miami kan ya kendo ya ka Palmeiras bat ka Porto kan ya kendo ya ka Al Ali tada jia baka Inter Miami bat ka Palmeiras kiyak haj para maki lempet kini ki artli klub kini rung sekarang bakat nreu henry lada jia baka wena pedang yogi ka rem bat ka Porto ka job ya ka Al Ali ka dalam hab banyak henjing mana banyak rung sakarau bahkan reu na padang kineki laila ni South League Club na ka grup E teman-teman ya pat sa grup B kumbalong menta ka klub ska balak tikena banyak rung sakarau bahkan reu na ka grup B kadai ka Botafogo ka dan reu points haba ka bakan ka klub kala la ruban pelim ya ka PSG kala do ha Europe ka champion jong ka Champions League kan nongjob ya ka Ligue 1 bat ya ka French Super Cup ya ka French Super Cup bat ya ka Ligue 1 nang ta ka job ya ka Champions League henry kadang syak rem pada kamat jong ka Botafogo ka klub napo kari Brazil bat hakane ka World Cup pemerintah kini ki klub Brazil ka pan pau sia ka jing tibit jongki hakaba hado menta empat don kaweru ka klub napo Brazil kabayo rung siaka FIFA Clubs World Cup kaban siarem henry kita sujob hajo ka don giru kebayakan te haka grup B kumbaro menta ka bawan keren baar ka ka PSG kadon lai points Atletico Madrid kadon lai point bat ka Seattle Sounders kampat yo kamai point nakata kadau kan ka Seattle Sounders kan pep kala don lepas sabar kajing ya rung bandum yo rung kala latih kena bakan noyo rung sakarau bakan reu ndai banyak rung sakarau bakan reu kede lightly na ka klub kata kalong ka Botafogo ka PSG ka Atletico Madrid kini ya ke artli ki jakka ke banyak rung na kena po ka grup kata kadau ka jingla kai habdan kini ki ri kandang long ka ba itnat ba hakaba na kalian ka Botafogo kan ya kendu pat Persia ya ka Atletico Madrid bat ka PSG kan ya kendu ya ka Seattle Sounders haka jingjalat kai haka ka grup B banyak kini ya banyak rung sakarau bakan reu haka grup C kumbalong menta ka Bayern Munich kempep kala don reu poin sebab kempep kala tikena banyak rung sakarau bakan reu henry nalo jongka dan ka Benfica ka bon ba ala sau points ka Boca Juniors si points bat ka Auckland City klaim ka may points
Bat kaji kene hangneru let's say kabala kam itikana kadai ka Bayern kan orang sekarang bahkan reu bat ka Benfica ka badan Sao points kempep kala ban yorung da kabasuk sekarang bahkan reu ndai hangneru ada hapakan jikin malah kabuka juniors kadon si points bat ada ka Benfica ka syara maka jingila kai bahkan do bat kabuka juniors ka job kaneru kan jing kain bat kala ro kabuka juniors kala ban yorung sekarang bahkan reu haka grup D dan ka Flamengo kan itu ke klub Brazil kadon riu points wan ba ka Chelsea da lai points ka IS Tunis da lai points bat ka Los Angeles FC bat klaim yo ka mai points ay da hangneru ka jinya kene kan long hapadang kene ki light liki klub kata kalong ka Flamengo Chelsea IS Tunis kini ka Flamengo kala tikna banyak urung sekarang bakan riu bat ka Chelsea bat ka IS Tunis kin ya persyang bat kini banyak rung sekarang bakan riu haka jing ya lakai ka bakado jongki haka grup I ka River Plate ka klub napo kari Argentina kadan Sao points bat kadan kerdan benengkong kane kan ya kini banyak rung sekarang bakan riu bat ka Inter Milan kadan Sao points bat ka bawan kadan balai kadai ka Monterrey kane kadan R points bat Urawa Reds kadang 0 points bat kempep kane kala out lupa ban yorung sakara bakan reu kan yorung dalai leru sakara bakan reu nang kadang tang 0 points bat kaneru light ligi klub banyak kene banyak orang sakara bakan reu apa dengki River Plate Inter Milan bat ka Monterrey tak jadi kene nang grup kadang ya khaba teman tanya poin ka grup F dan ka Fluminense kadang Sao points kaneru ke klub Brasil karena ke klub Brasil ke subon ke bawaan banyak keren menengkong karena ke klub ke bak om dan bapak berkat bak wajah ke klub jong ka dawa Euro brokin lah ban penlim lah ban penyak haj kaneru ke klub Brasil ke Fluminense kadang Sao points ke ar ke Dortmund da Sao points ke Melodi kadang lai points bat ke Ulsan kadang tang 0 points jadi kene banyak orang sekarang bahkan reu nak ke klub F kadang padang lai teli kene ke klub kata kalong ke Fluminense Dortmund bat Melodi nya poin ke grup G ke bawan keran beningkong dan 2 points ke ka Juventus bat ke bar ke Manchester City kini ke bar atli kini orang sekarang bahkan reu ndai kini kini pada ke kedan ke beningkong apa dan kini nama mentaki dan malah 2 points bat sampai pakai jinggal bahkan do kini banyak orang mana ban beningkong bat mana ban bar ka Wydad AC ke tentang 0 poin ke Al Ain ke tentang 0 poin bat kini kila out lupa nah kane ka welcome Mentang ya paisa ka grup H dan Sao Teliki Club berkawan akhir dan baningkong kadai ka Real Madrid da Sao points ka RB Salzburg da Sao points ka balai ka Al Hilal da R points bat ka Pachuca ka klamio ka mai points ai na ki R Teliki nya lakai pada kan grup ka jinya kene kan ibang bah hapdeng kini ke Light Teliki Club ka Real Madrid RB Salzburg bat ka Al Hilal mana bala ban yorung na paling kini Light Teliki Club saki R Teliki jaka sakarau bakan reu na kene ka grup Patip setia bat hak dia lagi bakat dok jengki kenang long ke banyak haj bah saki mana banyak orang sekarang bakat reu te paralog kadang-kadang kajing ya kadang sapang ka FIFA Clubs World Cup ban menta kamit palat siteng senia hak por khat ar siteng jong ka arbu saudari ubenai ba henreu snem arajar arbusan ka PSG kan ya kun Persia ya ka Seattle Sounders ini kan yakun hapor khat al siteng bahkan yang juga por kan renuk kajinya kun hap ka Atletico Madrid Persia ka Botafogo kini ke Atletico Club nya lekai hakan ka por khat al siteng mentahi kamit hakaba kan kajinya lekai kan rai mana bandrung sekarau bakat reu napa kini ki napa ka kini ki South League Club ke badan ka grup B ban mentapan ia page ke badan ke grup E bat kadai ka Porto ka Al Ahly ka Inter Miami bat ka Palmeiras bat na ke grup E pan kajinya lagi kenong la Simon Step ka por reu siteng ai ke babona pipila ketia bat pinyo man sakhi kan kajinya lagi ka por reu siteng kata padeng ka Porto Persia ka Al Ahly bat ka Inter Miami Persia ka Palmeiras bat kan kajinya lagi long hapor reu siteng bat lasairu kan degas ngi kaba raya ka ya ka bok kan sip jong ka klub Messi ka Inter Miami la kan ya urung ne am sekarau bakat reu lani kan haban song janyo in sepik ka kon lasai bat
lada ka Inter Mimi kalaban penlem ka Palmeiras krempep kan mana kadan menengkong kan rung da ka basuk sakarau bakan Henry lada syarem balada je baka Porto kalaban penlem ka Al Ali kamu ka jingma ka abhi ya ka Inter Mimi baka laban dorung sakarau bakan Henry lada jeru baka Inter Mimi ka yak haj ka Palmeiras ka Porto kan dorung sakarau bakan bat kini arta lagi klub Inter Mimi baka Palmeiras kinyo rong da ka basuk sakarau bakan Henry te paralog ay ko blaya pibaro kibaju ajing kersian ya kan ka channel nan sabo ka link jong kan ka jingala kai ka banyala kai sibit kamit bar ka por la sai step ka por lu steng kan sabo ka link hapo jong kan ka video te siap page hapo ka comment section jong kan ka video siap page tambah ka link siap page bat ha la ban yo i ban saki kan ka jingala kai klub welcome batang merekut kan ka jingala kai pat ngadilin no kan ka link nomor ba kan ka link ka bangabu kadai ka illegal link ka bamde ka ba la official kamde ka official channel ka man pen iya kan ka tinggal kai na kata kadaw nga sa dilit no namar la nga busay kan ka link kalabat ban kata ya ka channel ka jonga te nakane kita dong sembiang ka wipat ka video nga kublay pibaro kublay sibon kublay si hajar ngo